Ota Sultan aigirire tauni-ini ya Mpeketoni na mururumo wa mwanya. Kwa ihinda mihango ya bakurugama na maundu maikara ta marathi kuringana na mutaratara wa igongona ria Sultan. No riria ageririe kwaria andu mambiririe kumugiriria na igeria ria kiria kumahoreria ria cemania na kayo gatego muiguaga. Na hau niho bara na muhatikano wa andu wambiriirie. Andu mambiririe kumuikiria maembe methi na mahiga, undu uria utumire ethare muthiini andu karundo matigwo na nguraro. Heshimu rais wetu. Kabisa. Na tuna machungu. Kwa sababu amemkosea rais heshima, tumeamua ukija mara hii na fujo, na sisi tuko na fujo na wewe. Timu yake wamefanya makosa kupiga watu mipweke Mpeketoni. Angalia yuko wapi yule kijana amepigwa. Joho gutongoragia muthufari wa ODM tauni-ini itiganite cia gicuaini ta Mokowe, Hindi, Mkunubi, Ndamwe, Mapenya no thabari ithireire Mpeketoni. Kiribotera-ini Ro TV njitagwo Wangari wa Njuguna.